Goeiedag agterkykers, dankie dat jy weer inskakel en saam met ons kyk na die bespreking van die program Godsdienst en die Koerante, wat uitsaai hier op Homebase TV vanuit die Kaap. Bly dat jy weer hier so by ons kan wees. Nou, by my is Regard. Bly jy is hier so Regard, man. Lekker om hier so te wees, oom. Ja, ek is bly, dit is veel lekker. Ja, nee, as die somer begin, as ek altyd gelukkig. Ek is nie gemaak vir die winter nie. Ja, ai. Ja. Oom, ons het laas keer, het ons geëindig met 'n berig, ons kon dit nie klaarmaak nie. Ons het nie geëindig nie, ons het 'n halfpad geëindig. Ons het, ja, ons het nie heeltemal klaar. Eintlik nie so 'n halfpad nie, ons het so net die opskrif, so 10% het ons gelees, maar hier is 'n baie belangrike beginsel hierdie. Dit is. Moet mooi hier 'n aandag skenk, want dit is 'n baie belangrike ding hier, en dit is aangaande die Anglikaanse kerk, en hulle nou in totaal finaal 2 opgebreek het, wêreldwyd. En ek lees weer die eerste paragraaf, dit sê, a house divided, the Anglican Communion's Great Reset. Dis nou die Anglikaanse gemeenskap daar, hulle het nou 'n total reset, wat hulle nou so ervaar, en dit sê so, kyk, daar is die prent, die GAFCON is al die behoudenis van die Anglikaanse kerk, Council of Primates, dit is net van die leidende predikante daar, baie van hulle, Sure. en hulle sê, in one of the largest schisms, een van die grootste skeuringe in die westerse Christendom, sedert Martin Luther. Since Martin Luther launched the Protestant Reformation, the global Christian faith has witnessed a fracture of monumental proportions. Ongelooflik groot. Today, October 16, bishops of the Global Fellowship Confessing Anglicans, known as GAFCON, soos GAFCON staan vir Global Fellowship of Confessing Anglicans, announced they are cutting all ties with the Anglican Communion and its historic first among equals, the Archbishop of Canterbury, over what they deemed a rejection of biblical authority. Ons moes laas keer gelees, daar is nou 'n nuwe vroue hoofbiskop, daar van Canterbury, Westminster, Archbishop of Canterbury. Nou sê hulle, they declare themselves to be the true Anglican Communion, die GAFCON, hulle is die waarest, die liberales is die verkeerdes, alhoewel hulle nog daar die posisie het, en die gebouw het en sovoorts, as hulle die waarest daar. GAFCON briefly described itself as a global movement gathering authentic Anglicans, guarding God's gospel, growing Orthodox leaders, and generating missional resources for the glory of God. Its website says the movement began in 2008, when moral compromise, doctrinal error, and the collapse of biblical witness in parts of the Anglican Communion had reached such a level that the leaders of the majority of the world's Anglicans felt it was necessary to take a united stand for the truth. En ons is dankbaar dat al hoe meer en meer verskillende denominaties staan mense op en they take a united stand for the truth. Baie, baie dankbaar daarvoor. En daar is nou 'n prent van Dominee Laurent Mabanda, Archbishop of the Anglican Church of Rwanda, Chairman of GAFCON since 2023. Hy is nou die voorsitter daar, né? Ja. He said that GAFCON is primarily composed of churches from the global south, particularly Africa, along with conservative groups in North America, such as South America and Australia. GAFCON's global presence include Africa provinces such as the Church of Nigeria, the Anglican Church of Kenya, and the Church of Uganda, and North American provinces, including the Anglican Church in North America, which formed the split in the Episcopal Church and the Anglican Church of Canada. While the debates leading to this decision run decades deep, the schism was precipitated by the recent election of Sarah Mullally as the first female Archbishop of Canterbury, describing herself as pro-choice feminist. Mullally's ascension to the historic See of Canterbury, along with the spiritual head of the global Anglican faith, was the final straw for many conservative provinces.
as major outlets have reported. Her election was met with both celebration and immediate objection. Nou as dit sê hierso, sy is pro-choice. Ja, jy kan besluit of jy wil abortus hê of Dis al vreeslik om te dink dat die hoof van die Anglikaanse kerk is pro-choice. Wys jy liberaal raak, geweldig liberaal. Natuurlik pro-LGBT en pro-as... Daai is alles erg, maar vir my is hierdie die ergste om te dink dat sy sê moord is okay. Ja. Dis al iets vreesliks, nee. Die katholieke kerk is baie meer behouden as die ander Christelike kerke. Sjoe. Hulle staan nog by vir daai dinge, dit is baie erg, ja. Dan gaan hy aan. In a communique posted today, the GAFCON leaders stated that they are forming a new body, the Global Anglican Communion. This new structure will require participating provinces, that is, the autonomous national churches of the Anglican faith, to have no connection to the See of Canterbury or the Anglican Communist Administrative Council. Jy mag geen kontak met hulle hê nie, geen verwantskap, niks nie. This break reflects years of turmoil. It follows the resignation of former Archbishop Justin Welby, who stepped down in disgrace over a mishandled abuse crisis. Beyond that, the community has been fracturing for years along theological lines. The ordination of women to the diaconate, priesthood, and especially the episcopacy, LGBTQ inclusion, and same-sex marriage. Net soos is 'n parallel wat met die in die NG Kerk gebeur, né? Ja. Daar presies dieselfde, al die vreeslike liberale dinge, daar dank die hemel, die behoudenis uitgestaan as toeleernis en onafhanklikes en nou resulteer hulle onder die Koinonia Synode. 2 years ago, when the Church of England approved blessings for same-sex couples, the Global South Fellowship of Anglicans, a elected conservative body, declared it was time to seek new spiritual leadership. Yeah, the communion has been fracturing for years along theological lines. At the upcoming 2026 Assembly, GAFCON will elect a chairman for a new admin council, creating a rival, first among equals, to the Archbishop of Canterbury. Daar gaan nou 'n parallel wees met 'n teenvoeter vir die Archbishop van Canterbury, né? It is an echo of the Western schism of the Church, where the papacy was split between Rome and Avignon from 1378 to 1417. So dit is 'n totale herhaling nou van die wat aan die geskiedenis gebeur het daar. Today's development affect nearly 110 million Anglicans worldwide. Dis 'n geweldige klomp mense. Ja, groot. GAFCON claims to represent 85% of them, roughly 75 million people. So dit is meer as 2/3. Ja, so 'n groot klomp, as die meerderheid. Although these figures are disputed, in the United States this global alignment is mirrored in a division between the Episcopal Church in America and the breakaway Anglican Church in North America. That a new archbishop is a woman is certainly a factor for provinces that believe the office belongs only to men. But what is most emblematic of the problem is that Mullally was hailed as a candidate who could bridge the divide. In her own words, Mullally is a pro-choice feminist who spearheaded the very project to create liturgies for same-sex blessings. Sure. Ja, jy sien totaal liberaal daar in die ergste sin van die woord. Only time will tell if this new communion can avoid the pitfalls of the fundamentalism and separatism it now embodies. Backbiting, infighting, and endless theological disputes. Ja, bring the theological disputes to an end. Stop it. Serious concerns remain about the rhetoric and practices within some GAFCON provinces. The Archbishop of Nigeria once derided the ACNA for allowing closet homosexuals to serve as a virus to infect the church. Issues of polygamy, the treatment of women,
and anti-gay laws that constitute human rights abuses remain unresolved problems. While schism, opbreek, wegbreek, may not be the technically perfect term, as that requires a formal anathema from both sides, the practical effect is the same. And the Church of England will likely do what it has done for the past 3 decades, which is nothing. Niks doen nie, en maar net dat die klomp daar begon. Nou ja, wel ons is dankbaar dat party standpunt inneem vir die Bybelse beginsel en Bybelse waarheid. Het ons nou hierso 'n video op hierdie onderwerp, Ja, wat spesifiek gaan oor hierdie nuwe Archbishop of Canterbury. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie video en kyk ons wat dit sê. ja. When, on October 3, 2025, Dame Sarah Mullally was announced as the next Archbishop of Canterbury, the first woman to hold the highest office in the Church of England, it was the culmination of decades of movement in the Church. However, not everyone in the Church, not even all the bishops, have moved along with the Church's new policies, and several of the bishops won't even take communion from the new Archbishop. They have the official right to behave this way under a long-standing agreement, but there's also a movement to change the rules. If you ask when the Church of England first licensed women, you're likely to hear guesses that it was in the 70s or 80s, but things actually go further back at least to 1862, when Elizabeth Ferrard became the first deaconess of the church. This wasn't a ministerial office, rather a lay role of service in the church. Today, the church honors Ferrard with a commemoration day. It was over a century until the next change to the office of women took place, when February 1987 was established as the date that women could now be ordained as deacons after a 320 to 83 vote of synod. This was a big change. Women could now be styled reverend and could perform marriages and baptisms. Since that time, more and more women have been ordained to this office. In 2019, for the first time, more women were ordained as deacons in the Church of England than men. It wasn't as long of a wait for the next change. The next step was the priesthood. Just 5 years after the first women were ordained as deacons, women's ordination as priest was approved, and the first women became priests in the church 2 years later in 1994. Now, women could be the head of a parish and lead in communion. But there was one further step: the office of bishop. This one took another 20 years, including a failed vote in 2012. But in 2014, canon law of the church was changed to allow women as bishops, and Reverend Libby Lane was consecrated to that office as the first female bishop in 2015. Now, the highest office in the church, Archbishop of Canterbury, will be held by a woman when Mullally is installed in January 2026. Certainly by this time, everyone in the Church of England has come to terms with the ordination of women, right? Well, not so fast. It actually comes as a surprise to many lifelong members of the church when they find out that there are still many pockets of the church that have serious issues with the ordination of women and even have canonical structures that uphold their right to resist from the inside. There were worries back in 1992 that the vote to ordain women as priests might not pass. It would take a 2/3 majority from 3 houses: bishops, clergy, and laity, and there were voices in strong opposition. Bishops passed it by 39 to 13, 75%. Clergy was closer, 176 to 74, about 70% to 30. But the nail-biter was the House of Laity. The vote fell short of 2/3 of the body, but some of the members abstained, which means that they didn't count as part of the percentage. So in the end, among those who actually voted, the vote was 169 to 82. That's 67.3% in favor. Women became priests by just 2 votes. With such thin margins, it was important to get as many people on board as possible. One thing that assisted with that was the promise, set into law, that parishes that would not accept a woman as a minister would have their wishes honored. Beyond that, another law was passed. A law, because the Church of England is a state church, and so church laws are literally state laws too and published on the UK Parliament's website. But this other law established a special role called a Provincial Episcopal Visitor. These would be bishops, also known as flying bishops, who would come to minister to churches that didn't want a bishop who was involved with ordaining women to visit their church. Now, these parishes might still be under such a bishop, or after 2014 may even be under a female bishop, but for church visits and ministry by a bishop, the Provincial Episcopal Visitor would come in instead. The law establishing this stated, "The integrity of differing beliefs and positions concerning the ordination of women to the priesthood should be mutually recognized and respected."
elected. Now, this is where we begin to see some of the internal fault lines in the Church of England. There's long been different camps within the church, and today is no exception. Let's look at some congregations to see them. Holy Trinity Brompton, stylized today as HTB Church, is a multi-site church in the London Metro with a £10 million budget and 100-plus person staff, which some have thought was non-denominational before realizing it's actually an Anglican church. It's evangelical and opposes same-sex marriage, but it's also egalitarian and has women clergy. Quite different in appearance, at St. Hilda's Church, Grangetown, worship can look like this, or this, and they advertise a Saturday Mass and Rosary with Mass offered according to the Roman Rite and public recitation of the Rosary. A term used in the Church of England for a church like this is traditional Catholic, because this parish does not accept women priests and utilizes the provincial episcopal visitor. These churches may be called Anglo-Catholic too, but traditional Catholic is used to distinguish them from the Anglo-Catholic churches that do have women as priests, for example. Ja. Wat interessant, né? Ja, jy sien, is 'n staatskerk, Anglikaanse kerk, en alle reëls en wette moet deur die parlement ook goedgekeur word daar. Jy sien, die staat en die kerk, as hulle saamgaan, is nie 'n goeie ding nie. Ja, wat vir my interessant was, daar soos die, hoe gewys die geskiedenis, en hoe dit geleidelik het alles nou maar verander. Ja. En dis my baie interessant. Dis baie interessant as jy sien, die wêreld het verander, en dit gebeur, want alles verander. Maar die kerk het nie verander nie. Ja. So, dit moet maar dieselfde bly, so ek weet nie. Dis ongelukkig hoekom heel wat van die Anglikane teruggaan Katholieke kerk toe. Want hulle sê, daar stabiliteit, daar's nie soveel verkeerde dinge nie, natuurlik. Maar alhoewel, dan kry ons ook die katholieke wat protesteer, né? Hulle word protestante, ja, hulle gaan uit, soos jy hierdie... So ons het laas keer ons gepraat van die katholieke wat protesteer teen die nuwe paus en Pope Francis en so voort, so. Ja. Nou ja, hierdie is nog 12 punte aan die gang, as daar kykers is wat jy wil hê, daar's 'n klomp video's nou op WhatsApp, om oor hierdie hele skeuring te praat nou. Dit is baie insiggewend, ons gaan nou nie veel meer daarvan speel nie, maar baie dankie dat ons daardie gekry het van 'n kyker af. Ja jong, gelukkig is daar nou hierso iemand wat 'n bietjie perspektief kom gee tot die hele gedoentes, kan die mens sê. Ek sien nou 'n oulike prentjie van Martin Luther. Martin Luther. Witteberg. Ja, en dit sê so, hy gelaar kerke moet mooi dink oor hervorming. Wat kerk oor hervorming sê, strook dikwels nie met wat hulle doen nie. Weet jy wat is 'n baie belangrike punt? Ja. Ek onthou lank terug het Reinhard het vir mense op die straat gevra, is jy Christen? En mense sê ja, vra is jy protestant? En dan meeste het gesê ja. Dan vra hulle, wat teen wie protesteer jy? En ek dink 99% van die mense kon nie antwoord gee, want hulle het nie geweet nie. Ja. Meeste mense ken nie die geskiedenis van die hervorming. Ja. Hulle ken nie die geskiedenis van die Christenkerk, die protestante kerk, van vandag waar hulle is nie. So, en dit is vir my is dit krities, jy moet hierdie geskiedenis ken. Want as jy nie weet van waar jy kom nie, dan gaan jy nie weet waartoe jy op pad is nie. Absoluut. Baie belangrik. Nee, in my bloed is daar baie Franse hugenote bloed. Waar het hulle opgestaan? Alle hervormers, is baie belangrik. Nou so het ons weer eens een van ons, ek wil amper sê, voorbeeldige skrywers, maar vooraanstaande skrywers, professor Johan Jansen van Rensburg, wat ingespring het en geskryf het en gesê, te min gelowiges vier die hervorming. Natuurlijk baie weet nie is nie, maar al weet hulle vier dit nie, ne? Of hulle gedenk dit nie. Nou skryf professor Johan Jansen van Rensburg, hy sê so, soos dikwels in die verlede sal die hervorming weer op 31 Oktober van die jaar gevier word. Dus moes die herdenking van Martin Luther se drastische stap om 95 stellings teen die Rooms-Katholieke Kerk se leer aan die deur van die Wittenbergkerk vast te spyker. Ongelukkig is dit net vir 'n handjievol gelowiges belangrik. Ja, tragies. Hervorming veronderstel 'n bepaalde manier van glo. Op grond van die woord alleen en deur in Jesus Christus alleen te glo, kan ons uit genade gered word.
En hy is die enigste heiland, nie ander kerk of ander geloof of ander paai, daar is net een pad na saligheid, dit is deur Jesus Christus. Dis wonderlike nuus, 'n ware evangelie. Waarom dan die vrees? Dit groei uit woorde wat Jesus Christus aan die kerk leer. Laat julle ja en julle nee wees. Dan is dit nie nodig om te sweer nie, Matteus 5 vers 37. Wanneer ons egter ja sê en nee bedoel, is ons eenvoudig oneerlik. Of ons lieg en bedrieg, ons gaan nou praat oor lieg en bedrieg hierso, né? In die aangesig van God se heiligheid behoort ons daarvoor bevrees te wees. Jesus het gesê, dis dan uit die bose. Mense wat hulle op die hervorming beroep of selfs as hervormers aanbied, maar in hulle oortuigings en verkondiging die beginsel van die hervorming verontagsaam of minimaliseer, sê ja, maar eintlik bedoel hulle nee. Dit laat my dink aan die storie wat Jesus vertel het van die 2 seuns en die pa. Die pa het vir die een seun gesê, gaan werk in my wingerd. En wat het die seun gedoen? Hy het gesê, nee, hy gaan nie. En hy het gaan visvang, wat ook al gaan doen, wat hy wil gaan doen in die dag. En hy het gevra vir die ander seun, gaan doen het. En hy het gesê, ja, hy sal, maar het toe nie gaan doen nie. Verstaan, so die ding is dat Jesus het letterlik gevra, soos wat die een was eintlik gehoorsaam geweest, want die ander het teruggekom en gesê, hy het berou gehad, en sê, hy is jammer, hy toe te gaan werk in die wingerd. So, as ons sê, ons is protestante, ons glo net in die Bybel alleen, dis wat ons sê, maar dis nie hoe ons leef nie, dan is dit 'n bietjie van 'n probleem. Die hervorming is vir hulle as historiese gebeurtenis belangrik, maar hulle sien nie kans om dit in 'n postmoderne era so presies en duidelik te verkondig nie. Luther en selfs Calvin se woorde word misbruik, gedeeltelik aangehaal of herinterpreteer om iets te sê wat moeilik met die skrif of hervorming versoenbaar is. So word hervorming gevier terwyl die Luther van 1517 en Calvin as skrywer van sy magistrale institusie van die Christelike godsdiens daaroor sal huil. Hulle draai in hulle grafte om daar. Absoluut. En nie net hulle nie, maar baie van die meer onlangse dominees en predikante en sovoort wat sien wat, wel, as hulle sou kon sien, sou hulle grafte gedraai, spreek woordelik. En die ding is, ek dink dit gaan baie te goed met ons oom. Ons leef in 'n era vandag waar meeste van die westerse lande gaan dit geweldig goed, nee? En ons besef nie, seker, ek weet nie of ons die geskiedenis ken nie, maar ons besef nie dat hierdie mense het hulle lewe op die spel gesit vir die waarheid. Vir die waarheid. Baie van hulle is doodgemaak, van hulle was vervolg gewees. Verstaan, soos in martel vreeslik. Ons het geen idee waardeur hulle is en hulle het hulle lewe op die spel gesit sodat ons vandag die waarheid kan hê. Dis sleg. En wat doen ons daarmee? Ja. Dan sê jy, vir hulle was daar altyd nooit ja en nee tegelyk nie. Maar met die wye huis, ruim kerk kan jy mos maar almal ja's en nee's tesame erken. Kerke wat hervorming hoog aanprys, maar hulle belydenis en besluite die teenoorgestelde doen en sê, moet hulle liewer nie op die hervorming roem nie. Ja, die koning van die kerk, Jesus Christus, verag sulke dubbelsinnigheid. Ja, nee, baie dankie laat professor Johannes herinner aan die belangrikheid van die hervorming. So elke jaar moet ons daarna kyk en dit gedenk laat. Baie dankie. Dan het ons hier so een, King Charles will make history and becoming first British monarch in 500 years to carry out this special honor. En wat is nou hierdie special honor? O, man. Ons sien ook nou terugkeer na Rome, lyk my. Ons sien hier so 'n prentjie hieronder waar hy en sy vrou by Pope Francis was in April, net voordat hy oorlede is. It says, so the king's big moment will happen when he travels to Vatican City next week. King Charles and Queen Camilla will travel to the Vatican to meet Pope Leo XVI for the first time from October 22 to 23. During this trip, the king will make history, becoming the first English monarch in 500 years to pray in public with the Pope. They'll also celebrate a special milestone for the Catholic Church. Dus nou is 'n gesamentlike aanbidding, want die koning is eintlik die hoof van die Anglikaanse kerk. Ons nou gepraat oor hulle en hulle het nou gesplit, né? En nou beweeg hy baie liberaal al hoe nader en nader daar aan Rome.
2025 marks a jubilee year for the Church, and as head of the Church of England, the King will participate in a service of the various Christian denominations in the Sistine Chapel. The two will unite in prayer, making the first time a ruling English monarch has done so since King Henry broke from the Catholic Church in 1534. The theme of the service will also be meaningful to both the leaders, as it's centered around nature and sustainability, issues close to both Pope Leo and the King. So, hierdie nature and sustainability, is al weer die aardverwarming, is hierdie... Ja, alles so goed en so mooi, ne? Maar praat dit hier oor die hart van die evangelie of al die bysake? Making another historic step, His Majesty will visit the Papal Basilica and Abbey of St. Paul's outside the walls. Pope Leo will give the King the title of Royal Confrater of the Abbey in recognition of spiritual fellowship. According to the Buckingham Palace, the Basilica of St. Paul's outside of the halls has created a special chair with King Charles' coat of arms in honor of his bond with the Church. It will remain in the Basilica as a perpetual mark of mutual respect between Pope Leo and His Majesty as head of state. So hulle is nou besig met hande, hulle al hoe meer bidsaam, loopsaam en onder wie se leiding, dink ek, sal daar plaasvind? Onder wie sy onderdanig. Ja, onder die paus. Is interessant, die paus gaan nie na hom toe nie. Nee. Hy gaan na die paus toe. Ja. The King will also visit with priests from Britain across the Commonwealth during a reception at the Pontifical Beda College, while Queen Camilla will meet Catholic sisters from the International Union of Superior General who are working around the world at grassroots level to support female empowerment. Al die priesters van dwars oor die wêreld gaan soontoe na Rome, waar die koning die hoof van die kerk hulle ontmoet daar. Hoekom in Rome? Hulle kan ons gaan na Westminster of een van daardie ander plekke in Engeland. Nou ja, wys jou. Baie interessant. Die punt is hoe die alles by mekaar kom. Alles all paths lead to Rome onder Rome. Kyk, hier is nou nog een, hè? Kyk hier die prent daar. Geskiedkundige afskeid. Nou kan mens vra, wat is geskiedkundig? Maar kyk wat sê dit hierso. Prins Edward die hertog van Kent en Lady Helen Taylor verlaat die Westminster kathedraal na die dode mis vir sy vrou, die hertogin van Kent. Dit is die eerste katholieke begrafenisdiens wat in die moderne Britse geskiedenis vir 'n lid van die koninklike familie gehou is. Sure. Koning Charles III het gister ook die eerste Britse monarch in sowat 4 eeue geword. Is 400 jaar. Yeah. Die eerste keer in 400 jaar wat hy 'n Rooms-Katholieke begrafenis bygewoon het. Sneeuw stap hulle saam, almal na agter Rome aan, net hierdie is 'n groot geskiedkundige gebeurtenisse. Prins Edward is 'n neef van Koningin Elizabeth II, die hertogin van Kent wat by haar koninklike familie aangesluit het, toe sy in 61 met Prins Edward getrouwd is op 4 September ouderdom van 92 jaar oorlede. Alles die eerste 400 jaar, eerste 500 jaar, almal gaan agter Rome aan, en die kykers moet hiervan bewus wees, hierdie is 'n vervulling van Bybelse profesie. Nou hier is interessant een hoor. Ja? Ons gaan 'n bietjie verder hier met die Vatikaan. Het sê so, Vatican opens Muslim prayer room, sparking fierce debate. En as al 'n prentjie van St. Peter's Basilica in die Vatican City. The Vatican Apostolic Library, one of the world's most prestigious repositories of religious scholarship, has confirmed it now provides a dedicated prayer space for Muslim academics visiting its collections. Interessant. This move has ignited passionate debate about the growing ties between the Vatican and Islam. The revelation emerged from an interview between Italian newspaper La Repubblica and Father Giacomo Cardinali, the 48-year-old vice prefect of Vatican Library, speaking casually about the institution's role as a global research hub. Father Cardinali disclosed some Muslim scholars have asked for a room with a carpet for praying, and we have given it to them. Ek het eers geweet die mense gaan soontoe om daar te gaan research doen of wat ook al. Dis groot historiese waarde, daar inligtingstukke ensovoorts. The comment embedded in a broader discussion about the library's digitization effort
and extraordinary collection has since reverberated through the Catholic and interfaith circles worldwide. The decision represents a historic departure from Vatican tradition. Dis weer eens historic departure. Alles is van massieve historiese belangrikheid, want dit is 'n totaal nuwe ding wat nou gebeur. As the center of the Catholic Church, Vatican city-state has never before hosted non-Catholic places of worship within its borders. Never before. Dis weer totaal niet, nee, kyk wat gebeur daar. The world's smallest sovereign nation, with a population of approximately 800 residents, consists entirely of Catholic citizenry and clergy. The establishment of a prayer space of Islamic worship, even in the context of academic hospitality, marks an unprecedented accommodation in the Vatican's 95-year history as an independent state. Unprecedented. Nog nooit daarvan gehoor nie. Totaal ongelooflik nie. Kan jy dit glo? Ja. Dan sê hulle, this makes Father Cardinalis' seemingly casual announcement all the more significant as he introduces for the first time a designated space for non-Catholic religious practice within the walls of Vatican City. Orthodox Jewish law forbids Jews from praying inside or even entering a Catholic church. Ek het dit nie geweet nie. Interessant. Catholicism and Islam are not theologically compatible, as Islam considers Catholicism to be idolatry. Catholicism affirms the Trinity and Islam strictly rejects any division or plurality of the divine. Its foundational doctrine, Tawhid, asserts the absolute oneness of Allah. Associating anyone or anything with a God, called shirk, is considered the gravest sin in Islam. In Islam, Jesus, Isa bin Maryam, is a prophet and messenger of Allah, not divine. Islam denies the divinity of Jesus, the incarnation, God becoming man, and the atonement through the crucifixion. In Islamic theology, Jesus is subordinate to Allah. Totaal verskillende sieninge, né? Sure. Founded in 1475 by Pope Sixtus IV, the Vatican Library houses approximately 80,000 manuscripts, 1.6 million printed books, 100,000 engravings and prints, and countless artifacts from diverse civilizations. Among its treasures are incredibly old Qurans, alongside Hebrew, Ethiopian, Arabic, and Chinese texts that span centuries of human knowledge. Klink nou 'n ongelooflike biblioteek, né? Absoluut, absoluut. Father Cardinali emphasized the institution's universal character. We are a universal library with Arabic, Jewish, Ethiopian collections and unique Chinese pieces. He explained, noting that the library even discovered it holds the oldest medieval Japanese archive outside of Japan. Nou ja, ongelooflik, né? En dan gaan aan en sê dat the Digesta is a continuation of Pope Leo XVI, who ascended to the papacy in May 2025 of the policies of Pope Francis. In his inaugural address, the new pontiff invoked the 2019 document on human fraternity signed by Pope Francis and Grand Imam Ahmad El-Taib in Abu Dhabi, stressing the importance of fraternity between Catholicism and Islam. Under his leadership, the Vatican has hosted several interreligious events, including a joint Christian-Muslim prayer vigil for peace in the Middle East in July. Almal moet gaan kom onder die pausdom, nee, almal maak by mekaar. In contrast, the Vatican has frequently ignored the validity of Judaism. During a 12-day tour of 4 Southeast Asia and Oceania nations, Pope Francis gave an address stating that the different religions are all paths to God. Jy sien. Dit klink amper soos lubbe. Ja, dit is mos baie van die enige dominees is mos daai liberaal sien, alle paaie lei na God. Gelukkig nie almal nie, maar dis 'n groeiende tendens. When detailing this, he omitted Judaism. In 2021, Pope Francis hosted an interreligious prayer service titled Prayer for the Sons and Daughters of Abraham at the ziggurat marking the site in Iraq purported to be the birthplace of Abraham. The event was attended by Christians, Muslim,
Mandian Sabani, Yazidi, and other religious groups, no Jews were invited. The prayer room disclosure has drawn sharp criticism from traditionalist Catholic voices who view it as a dangerous compromise of Catholic identity. Jy sien daar is nog behoudenis binne die Katholieke Kerk ook wat nie tevrede is met al die dinge nie. Lifeside News, a conservative Catholic news outlet, quoted Deacon Nick Donnelly calling the move a total betrayal of our Lord Jesus Christ, arguing that permitted non-Christian worship in a Catholic space undermines the Church's evangelistic mission. Novus Ordo Watch, a Syriacanist blog represent ultra-traditionalist Catholics, condemned it as a Vatican II theology in action. Aye. Many critics have highlighted what they perceived as a lack of reciprocity, noting that non-Muslims are strictly forbidden from entering Islam's holy city of Mecca. Some characterized the decision as effectively allowing a rival faith to set up shop on its property. The unprecedented nature of the accommodation has intensified these concerns, with critics arguing that allowing non-Catholic worship in Vatican City itself, not merely in Catholic institutions abroad, crosses a symbolic threshold that compromises the Holy See's unique identity. Maar dit is deel van 'n sling om almal saam te kry, almal saam of 'n Christene is of nie, maak nie saak. Dit is so. Nou het ek hier so net 'n interessante klein bruggie oor die paus. Dit sê paus se eerste buitelandse besoek is naby. Nou toe ek lees, dacht ek nou maar, wat 'n land gaan sy eerste buitelandse besoek wees? Seker maar ergens in Suid-Amerika om. Suid-Amerika dink jy? Ja, is baie katholieke in Suid-Amerika. Ja, en hy kom van Suid-Amerika uit. Ek dink Venezuela, nee? Nee, ek dink hy's 'n Amerikaner. Amerikaner, ja, maar hy ek dink hy het daar gewerk en vir baie jaar het hy daar gewerk. Ja. Nou ja, jy sal nie glo nie te sê Pope Leo die 14 het gister nie ver gereis vir sy eerste amptelike besoek aan die buiteland nie. Sommer naby. En dan sê dit, hy het in 'n motorstoet van die Vatikaanstad deur Rome gery om president Sergio Mattarelli van Italië te besoek. Soos hy het 3 kilometer gery van waar hy bly tot waar die president is, president van Italië. Shit. Want kyk, die Vatikaan is onafhanklik. Soos hy het die Italiaanse staat gaan besoek en 3 kilo's ver gery, hy kom maar gestap het, is baie naby, nee? Dat is goeie oefening. Ja, goeie, dit is, jy weet, spaar die petrol, die type dinge. Ja, red die aarde, hulle is ons baie erg voor die aarde. Ja, maar dit maak weer die punt daar duidelik, nee, dat die paus in Rome is nie net nog 'n kerk nie, hulle is 'n staatsgesag. Ja. En daaroor kon hervormers die paus so duidelik uitken in profetiese tyd. Ja, baie mense dink dis net 'n kerk, maar dis eintlik 'n politieke mag. Is 'n staatsmag, meer as politiek is 'n staatsmag. Ja. Hy het sy militêr, sy eie seels, alles daarso. Hier is nou interessant hier noem. Ja. Is die Limpopo government to hold online prayer sessions for matric learners. Hoor, wil nou weer begin bid. En daar is 'n vrou, daar is 'n premier Dr. Fobi Ramatuba. The Limpopo government is expecting to hold an online prayer session for matric learners this evening. Over 100,000 learners will sit for this year's matric exam starting on Tuesday. The online prayer meeting will be attended by... Wat sê all night? Wat sê? Online. Online. Ek dacht amper jy sê all night. Ek wil sê... Het sal goed wees as het all night is, maar ek dink julle gaan sê. En dit sal dan volgende dag. Officials, traditional leaders, education stakeholders, parents and learners. Hulle nooi almal uit, nee? Selfs die traditional leaders. The annual prayer session is convened to spiritually support and encourage grade 12 learners across the province as they enter this critical phase of the academic journey. Baie interessant oom. So, en dan sê hulle so oor 100,000, nee, wat nou gaan skryf en hulle wil nou graag almal nou bid. Dis nou baie interessant oom. Ek dink eerder hulle moet geleer het vir hulle eksamens. My vraag is, wat gaan hulle bid? Wat gaan hulle bid? As jy sê, Here, help my om te onthou dit wat ek geleer het. Dit is 'n goeie punt. Dan maak dit saak. Here, gee my kalmte. Dit maak baie saak. Maar jy het niks geleer nie, die gevaar is dat in party geval, jy het niks geleer nie, Here, nou moet die Here wonderwerk verrig. Dit is nie wat dis jou gebed werk nie. Jy sien, soos 'n mens moet baie mooi kyk na hierdie
groot georganiseerde gebeure waaroor dit eintlik gaan. Nou ja, hier is nou nog 'n voorbeeld van 'n groot openbare gebeds wat moet ek sê optog of wat ook al, nee. Maar hierdie was nou net buitekant die Tembisa Hospitaal wat hulle het beoog het. Maar voor het toe gegaan en by Tembisa is daar 2 biljoen rand was siphoned off through a fraudulent and corrupt contracts. Nou sê hulle so. Lamborghini's designer furniture and valuable artworks believed to have been purchased with proceeds of the Tembisa Hospital loot. Geld gesteel. Was seized when the Special Investigating Unit raided the luxury Sandton home of businessman Swangwani Momela yesterday. The operation was part of a 820 million asset recovery process tied to wholesale looting at Tembisa Hospital. Sure. Ja, en die vrou, die ondersoekbeampte wat hierdie ontdek het, is vermoor. Ja. En maar uitvind, maak haar dood dan, hè? Ja, want dit is miljoene en miljoene en miljoene. Ja, nee. Ja. 2 billion was siphoned off through fraudulent and corrupt contracts. Nou ja. Maar, nou is daar, die volgende brug wat laat besaam gaan, urgent arrests, not praise, will address corruption at Tembisa Hospital. Nee? The National Day of Prayer event, which was meant to be held at the Tembisa Hospital yesterday, would have never resolved the corruption that contributed to the death of young businessman Sosisani Lothoro, says his mother Patricia. The event was with a poster with the face of Gauteng Premier Panyazi Lesufi has since been postponed after some social media users slammed it as insensitive. Sure. Dus om nou die 2, nie miljoen nie, biljoen, dis so baie kan dit, maar as jy kan al die karre. 'n biljoen is 1000 miljoen. Ja, jy kan dit nie indink nie, jy kan 1000 miljoen karre daarvan. Dit is nou iets dit is verskriklik, né? It was postponed as insensitive. Ja, en nou wil hulle gaan, nou wil die bedrog gaan reg bid. Nasionale groot gebedsdag daar om die bedrog reg te bid. Ai nee. Nee, stop het, verhoed het, vang die skelm, sit hulle nie tronken, né? Dan sê hulle, it was organized in light of the Special Investigating Unit report which revealed that over 2 billion was looted from the hospital between 28 and 2022. Dis nie eers 'n lang tydperk, is 4 jaar. Binne 4 jaar, 500,000, ek wil amper sê 500,000, nee, 500 biljoen, 500,000, 500 miljoen. 500, ja. Dis dan verskriklik baie. Dit is verskriklik oneindig, né? Ja, ai. Sosnasi died after being starved for over 100 hours at Tembisa Hospital in 2021. Daar's nie geld vir kos nie, maar hulle steel dit. The authority slammed the Prayer Day initiative, saying that no matter how badly prayer is needed, it would never resolve the corruption that contributed to Solenani's death. Ja, nee, gebed onder sulke omstandighede, pas op. What use is prayer when people have suffered due to corruption? I was not aware of this prayer meeting, and to think it was arranged by leaders leaves much to be desired. Nou hulle haar, die provinciale president se voete daarop gesit en haar gebruik en so, alles gestop daar. Dit is dan vreeslik wel. Ja, dit 2 keer met openbare groot gebedsgeleenthede waaroor gaan, ek dink hulle misbruik dit totaal en al. Hierso is nou een save the prayers for later. Ja. While the SIU was trying to recover what belongs to Tembisa Hospital, the township's favorite son, Panyaza Lesufi, was said to be organizing a prayer day, but as doubts grew over how prayers could restore the stolen 2 billion rand, Lesufi's office distanced him from the event, blaming the organizers. Whoever they were, Houcard suggested received the heavenly appeals for election day when the ANC is really going to need them. En dan hierso onder is nog enetjie, Silas Sabaya inspired by the Bible. Turning the religion was a thing this week. Former Police Minister Bheki Cele has suspended Deputy National Police Commissioner Gen Shadrack Sabaya,
Both found inspiration in the Bible when trying to counter the revelations of KwaZulu-Natal Police Commissioner Nahala Makonzansi. Cele lashed out at those who have questioned his alleged role in helping a suspected crime syndicate. The former minister said the country was now like Sodom and Gomorrah. Ja, Julle land is Sodom and Gomorrah. absoluut. And appealed to some religious leaders to pray for the nation's destruction. Ons nou nie bid vir die land se destruction nie, want dit is nou nie die regte gebed nie. Zabaya meanwhile was likening himself to Joseph, who was sold into slavery by his brothers. He will be hoping his coat of many colors doesn't turn orange. Ag, my Here, die mense, nee. Ai. Jong, as dit 'n grap was dit geen, maar dit is ongelukkig. Mens moet maar lag, want anders dan gaan ons net huil. Nou, so Sunday Times, ideas, en daar's 'n prent met die regskala. Links is truth op die hangbak en reg is lies. En dan sê hulle, the decay of lying. Politicians and officials here and elsewhere lie for a living. Sure. Ek amper sê lie and steal for a living. Ja. En bedrog daarbij, ne? Not as a moral failure, but as an occupational reflex. Ja. Dis al goed geskryf, want dit is presies wat hy daar so noem. Dit is 'n occupational reflex. Dis asof dit kom natuurlik. Ja, reflex. Want dit, ek bedoel, vir my is dit, as ek nou bedrog soos dit moet gaan, ek sal kan een aand slaap, verstaan, ek sal doodgaan van geen slaap. Want hoe kan jy slaap met jou, hoe kan jy leef met jouself as jy seker... Maar jy het nog 'n gewete, jy is ongelukkig, lyk met die mense het gewetes nie. Ja, dis am erg. Dan sê hy, South Africa has entered yet another season in which truth and lies are locked in dialectical confrontation. Across the Republic, the word lie has become the refrain of every quarrel. Senior officials and politicians accuse one another of deceit. Security chiefs and factionists brand their rivals conspirators. Journalists are denounced as propagandists. Former comrades unmask each other as traitors. Lies have become a partisan slogan. The contest is no longer about policy, it's about the very meaning of truth itself. Then say, this quarrel with truth is not new. It is a recurrence of an old condition, a nation addicted to invention. This began long before the present crisis. Our country has lived by its fictions from civilization and racial peril to reconciliation and moral exceptionalism. Dan gaan hy aan en sê, else it become a world where lies are vulgar facts, not noble sounds. Truth-telling has been reduced to a transaction. The desire to sell it in patriotic slogans and moral rhetoric matches the hunger for deceit. Almal wil lieg en bedrieg, dis waar hulle honger is. We no longer exchange truths. We barter illusions. Faith in renewal has declined into performance. Dan sê dit in 'n blokkie onderling. Lies repeated over decades become glue. The dull perception and numb outrage. Stagnation masquerades as stability. Those who expose deception are dismissed as bitter. Ja, jy is die probleem, as jy die waarheid praat, dan is jy die probleem. Ja. Ons leef in 'n tydperk waar lieg en bedrieg hoogtyd voer. Hier is nou een, dis gevaarliker as enige bom, van Gert van der Westhuizen. Om in die era van bedrog die waarheid te vertel, is 'n revolusionêre daad. So begin die lokprent van 'n dokumentêre rolprent oor die Britse skrywer George Orwell, wat fliekgehore oor see lydensberigte gaande het. Dit is veral sy dystopiese toekomsverhaal 1984 waarvan nou weer kennis geneem word. Dit het in 2016 'n topverkoper in Amerika geword nadat Donald Trump die eerste keer vir president tot Amerika verkies is. En Vladimir Putin se Rusland, veral na die inval in Oekraïne, was dit ook bo aan baie mense se leeslys. Terloops, 1984 was na sy verskyning in 1949 vir 30 jaar lank in die voormalige Sowjetunie verbied. So hulle hou nie daarvan in die kommunistiese lande nie. Nee. Hy het gewaarsku dat die verdwyning van die objektiewe waarheid gevaarliker as bomme is en dat 'n diktatorskap op enige plek kan
triomfeer. En om dit te verhinder, moet ons bly glo, 2 + 2 is 4, al is dit soms so moeilik om reg te stel. En dit laat my dink nou met Charlie Kirk se hele storie, né? Wat het hy gedoen? Hy het gepraat. Ja, En mense wil nie meer jy moet praat nie. ook nie die waarheid praat nie. Veral as jy die waarheid praat, want dan is jy die duiwel. Ook nie beskaafde beginsels praat nie, ook nie oor die Bybelse waarheids praat nie. Ja, skokkend. Hier's nou quote of the day, when corruption enters society, lieg, bedrieg, steel, né? It becomes part of the furniture and is extremely difficult to extract. Sjoe. Ons land is nou reg deur korrupsie van begin tot eind. Hier is another voice, Death and Lies in an Age of Ideology. En is hier so geskryf deur Lorenza A. Davids. On February 12, 1974, Russian dissident and author Alexander Solzhenitsyn published his essay, Live Not by Lies. In it he described what he calls the ideological lie. In several of Solzhenitsyn's other works, he described the ideological lie as the intentional substitution of ideology for truth. He writes that ideology creates fabricated worldviews, especially utopias, that justify violence and a suppression of conscience. Lieg en bedrieg. Maar dit is nou die hele punt, nee, want as ek nou sien, soos die storie wat ek nou net genoem het van Charlie Kirk, en dan baie van die mense wat, hulle is soos gelukkig te hoor, hulle sê dit is fine, want hy was 'n nazi gewees. So hulle klassifiseer sekere mense as soos 'n daai ou is evil, en hy glo wat ook al, en omdat hy glo wat hy glo, is dit okay, hy kan maar doodgemaak word. Dit is die woke virus wat ons inneem daar. Add to this season of ideological madness, the Temple's Institute's Red Heifers ideology. It is calling for the breeding of red heifers, all based on a passage in Numbers 19. They believe that the third temple will be built in Israel very soon, and that red heifers will be required as part of the reinstallation of Jewish ritual sacrifices. This, however, is not only about America. South Africa is also facing the ideological lie. The corrupted ANC is still making promises to a weary and poor people, spreading lies from the ideological bag of obsessions and dressing it as utopia. When one listens to the president continually expressing his shock at how people are suffering under his party's 30-year rule, it is an obvious indication that the ANC leaders, drunk on a cheap wine of ideology, had not given any time to ponder truth. Dit is baie waar. Elke keer maak hulle maar dieselfde beloftes, dieselfde beloftes, en niks gebeur nie. The truth is what we see in practice. The lie is what we hear from the podiums. In Solzhenitsyn's seminal work, The Gulag Archipelago, he wrote, ideology is what gives evil doing its long-sought justification and gives the evildoer the necessary steadfastness and determination. Lieg en bedrieg. Daaroor ons moet terugkeer na die beginsels van die hervorming, die Bybel, reg, verkeerd, 10 gebooie ensovoorts. Absoluut. Dit is nou 'n stukkie so. En dit sê so, dit kan Suid-Afrika van totale verval red. Wat is dit, oom? Jy sal nou hoor. Dit is geskryf deur Dr. de Klerk Littig, 'n opvoedkundige van Stellenbosch. Nou sê sy die medisyne vir al hierdie gemorse. Sy sê, as gebrekkige morele karakter en die afwesigheid van bekwaamheid en uitnemendheid ons tot op die rand van 'n afgrond gebring het, wat kan gedoen word? Watter kernwaardes kan ons red? As net 2 waardes as teenmiddel teen die agteruitgang in ons land sal help, sal integriteit en verantwoordelikheid op die voorskrif moet wees. Integriteit beteken dat jy die vermoë het om te kan onderskei tussen goed en kwaad, reg en verkeerd. En dat jy bereid sal wees om te doen wat reg is, nie teenstaande die opoffering nie. Dit behels ook dat jy bereid sal wees om in openbaar op te staan vir wat reg is. Dan skiet jy lood, herhaaldelik, skiet jy lood. Nou ja. Integriteit vra dat die leuns en die verdraaiing van die waarheid vermy. Stop jou leuen, stop jou bedrog, stop jou stellery.
Integriteit kom veral na vore in wat jy doen wanneer niemand jou sien nie en jy seker is dat jy nie betrap sal word nie. Baie belangrik punt daai. Ja, Wij sê dit genoem, want dit is integriteit is dit wat in jou hart is, wat jou motief is. reg en Verstaan, verkeerd. so jy kan die regte ding doen, maar jy kan nog steeds die verkeerde motiewe hê of weet 'n slinkse draadjie probeer vang of wat ook al, nog steeds die regte ding doen aan die uiterlike of dit wat mense sien, maar wat doen jy agter deure? Verstaan, dit is wat integriteit is. Maar waar leer jy wat is reg en verkeerd? Ons het een plek om. Ja, Dis die woord van God. ja, Dis die enigste plek waar ons leer wat is reg en wat is verkeerd. En die hele punt is dat mense wat nie glo in God nie, ateïste wat nie glo in God nie, het geen morale autoriteit in hulle lewe nie. Want wat hulle glo is dat ons het ontstaan van niks af nie. Ja. En as jy glo dat jy ontstaan het uit niks uit nie, jy glo nie dat daar is die woord van God wat autoriteit in jou lewe is nie, ja. dan is daar geen fondasie van wat jy glo nie. So enigiets kan reg wees. So baie keer, ek het al gesien video's, ek sal dit vir hom aanstuur, waar hulle vir mense vra, so, want hulle glo alles is relatief. Ja, ja. Nee, waarheid is relatief. Waarde en sy waarde. En dan waar dit gevra word, ek dink daar's 'n video van Charlie Kirk, waar hy praat met een van die mense, en toe vra hy vir hulle, so was dit verkeerd geweest wat Hitler gedoen het? So Hitler het al hierdie miljoene Jode doodgemaak. Was dit verkeerd van hom? Dit is hulle antwoord. Hulle sê, dis relatief. Van die Dit omstandighede. hang af, jy weet dit, Ja. dit hang af van die mense van die tyd. Ja. Jy weet, wat ook al. Dis alles hierdie Ja. niks kan vas wees nie. Ja. En dis hulle probleem. Ja. En as gevolg daarvan, is daar nie integriteit nie. As gevolg daarvan, is daar al hierdie nonsens wat aangaan in die wêreld, want hulle glo nie meer in God nie, hulle glo nie in die skepping nie. Ja, ja. Skandalig. Nou sê die dokter de Klerk, sy sê die volgende punt, verantwoordelikheid, né? Wat is dit? Verantwoordelikheid behels dat jy doen wat jy veronderstel is om te doen en bereid is om rekenskap te gee van jou besluit en op te leef. Dit behels ook dat jy aanspreeklikheid aanvaar en nie verskonings maak, ander verkwalik en die rol van 'n onskuldige slagoffer inneem wanneer jy nie jou verantwoordelikhede nakom nie. Verantwoordelikheid gaan gepaard met selfdissipline, 'n gesonde werksetiek. En dis 'n protestantse werksetiek wat die Bybel sê 6 dae moet jy werk, verdien, né? Waar dit vandaan kom, 'n Bybelse beginsel. 'n goed funksionerende demokrasie vra sy leiers, amptenare en burgers om verantwoordelik op te tree, aanspreeklikheid te aanvaar, vir op te tree. Want sonder verantwoordelikheid kan nog 'n individu, nog 'n demokrasie volwassenheid bereik. En die laaste sin ek wat sy sê, dit sal dalk naïef wees om te dink dat net die twee waardes alleen ons van die afgrond kan red. Maar sonder integriteit en verantwoordelikheid is ons verseker verlore. Shit. Nou ja, skokkend verby. Ja. Ek is nog tydjies ook al by al Ek die kyk nou na hierdie tyd, dit loop te vinnig. hy loop te vinnig. Kyk hier's al hierdie interessante dinge. Ons het nog 'n paar hierso wat ons moes deurgegaan het. Ons los dit maar tot volgende keer daar. Ons gaan so met maak. Kyk as is baie interessante materiaal. Kom sluit weer by ons aan volgende week en kyk wat ons al hier te sê het. Sterkte tot volgende week en onthou, as jy die protestantisme kom staan vas as 'n protestant, weet waarvoor u voorvaders hulle lewens opgeoffer gestaan het en lees weer die Bybel, kyk wat is reg en verkeerd daar, wat is die Bybelse waarhede en moenie gaan met die groot stroom van liberalisme nie. Staan vas, sterkte.